Okuhereza y'obuhwezobu ku biro mu tawuni ya Ntungamo muri Nyakabirizi aho abebembezi b'omwanyogu basimbira omutima gw'abebembezi b'ekibiina kya Rotary bagizire omukubiha omu kizibu cy'ibura ry'amaizi kibire kibaremerire. MCA yabagambire kokoraho boreholes ezikurenga 12 omukizoba Kakanju Nyabugare n'ahandi hingi. The 21 supplementing government hamwe na national water. Atumukwata nse yimbe kwihaha tunamizi. Ekinde kikubashaba ntwenda mu public tax. Mutiyambe kugira ngo buri omwaganize naza gatasya. Nilabwa bare agarareme. So nishaba kugarareme. Na ushinchi 10 kiramureme cyo kutaha a public tax. So genda kujumirira abantu abaruencroachinga ahabishara bekomeho kandi nko kuwakigamba president akinege nigira bija petitioninga na parliament na cyo discussinga kureba ngo ihanga ryitu yasigara umubuteka. Manager wa National Water and Sewage Corporation no mu Rushenyi ayorekera kwa mizi gacendire ahabwa bamwe abantu abasisire byo bahangwa bwensi. So orecyanda amizi gona gomire actually nitwara omushaha orunaku eshaha 24 nitupampinga mushaha 12 nitupampinga nikaha mu mudamu nitreskinga then gaza nitupampinga again agona atishara nakimara bine leaders okuzagambi ko bari boza zansi bakugira ngo yiwe boretse gandara abahaye authority bwe yiwe haye authority kaza witeka ko kumuhinduza rye bisiya gerebe na kwijumi KSA hakaza ho mukono muhango gwa government ugwa kubasa kustopinga abantu bakushisho byo bahangwa. Abatura bantunga mu Nyakabirizi abahirwa amizi bashabirwe nabo kwekoramo murumo ogwo kutimba ibyo kubyara mu za pipe n'ebindi. Gashakwa Ben Muhozi.